Abavip turn your dreams to reality. Think different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. Abavip Abavip Coach Gael. Rero muri minsi maze iminsi nkora research hari ikintu maze iminsi maranye ku mutima igihe kirekire nagira ngo nzinsangire namwe munsi. Economy y'isi iriho irahinduka. Mu yandi magambo economy iragenda iva mu kuba twakwita no kuvuga ngo icyo nakwita job based economy cyangwa se degree based hiring. Ruvuga ngo turutega tuba mu buryo bwo kugira ngo niba wari ufite degree cyangwa se warize ku ishuri runaka rikomeye ufite degree then ubasha kubona akazi, wamara kubona akazi ukabona amafaranga. Iyo niyo ntuze kuva kera kuvuga ngo wize abona akazi keza hanyuma wabona akazi keza ukabona amafaranga menshi. Ariko rero tugira twinjira mu isi nshyashya aho abantu benshi ndetse muranabizi wacu muri Afrika ndetse na hano abantu benshi bafite ama degrees bicaye mu rugo badafite akazi kandi bafite ama degree bicaranye. Kubera iki? Kubera ko isi iragenda iva mu rwego rumwe ijya mu rundi, iragenda iva muri icyo kintu cya kera cyo kuvuga ngo reka twige tugire degree hanyuma dutere imbere, ahubwo iragenda yimuka mu kuba ufite skills. Ni ngo turinjira muri new economy yitwa skills based economy cyangwa se skills based hiring. Nkuko mubizi Abavip n'abakorera research nabazaniye ama website agera ku 10 ndaza kubaha na bonus yindi imwe. Ndaza kubabwira mu website 10 unona ushobora kujyaho kiga skills kugira ngo ubashe kuba competitive mu gihe kiza kiri imbere. Igitangaje zimwe muri izo website nza kubaha ni website zifite ama course y'ama university akomeye nka za Harvard na za MIT nka za Boston University of Columbia, kandi wazigiraho uriho hose mu Rwanda mu Burundi, kandi amakosa amwe namwe ari free, ukiga skills for free. Hanyuma ikindi nacyo ikiza cyama website nza kubaha amwe namwe iyo wishyuye amafaranga baguhana certificate ivuye muri Harvard ivuye muri MIT yemeza yuko wize kuri iryo shuri. Ni igitangaza. Nuvuga ngo rero mwige, ngiye kubereka mwige mu registering hanyuma tubashe gukora. So website ya mbere shaka ko mumenya ingi ni course ya free, ni website ya free iriho ama skills yose. Ni course, ni website yitwa Khan Academy. Iyi website kwijyaho biroroshye cyane, iriho ama course ya free kandi ushobora kwigaho ikintu cyose. No kuvuga ngo developing ubumenyi butandukanye. Indi nayo ya free ni yitwa Alison, alison.com. Nayo iriho ibintu bya free, iriho ama course arenga 100 kandi ya free. No kuvuga ngo urajyaho ukajya free kandi bafite na certificates urangije. Hanyuma hakaza rero n'iyindi iri muri urwo rwego ya free, zimwe ziri free ariko zose ntabwo ziri free, ni yitwa Open Learn. Iyi Open Learn nkabanza gushira Abavip, ndaza gushira mu website yose kuri description y'iyi video. So Open Learn ingi nayo ikaba ifite amakosa amwe namwe ava kuri Yale, Stanford, MIT na Harvard, kandi amwe namwe ni free, ariko ushaka certificate baguca amafaranga at the end iyo urangije isomo. None hakaba rero n'izindi course n'izindi website zitwa nka coursera.org. iyi coursera.org ni yitwa edx.org. izi ngizi zikorana n'ama university akomeye muri Amerika, inakwita ama Ivy League universities. Ziriho ama courses menshi. Iyo ugiye kuri izo website uko ari ebyiri, coursera.org hamwe na www.adx.org, ziriho ama course menshi, amwe ni free ndetse baranakwemerera rimwe na rimwe ugatanga ukaba wakora course ukayirangiza kuri free. Ariko ushatse certificate, kuko certificate zimwe na zimwe ziba ziva kuri ayo university akomeye nka za Harvard
icyo gihe baguca amafaranga ushobora kuriha nk'amadolari 150 bitewe na course uri kuriga. Nk'ubu ngubu ndiho ndakora, ubu tuvugana mu VIP, ndiho ndakora course iva muri kuri ADX ya accounting, mu bintu bya accounting. Ndiho ndayiga muri University of Columbia. Nuvuga ngo nindangiza nzabona certificate iva muri University of Columbia. Iki ni ikintu gitangaje. Niba ngo abantu muri hano muri Amerika mushaka kongera ubumenyi, izi website ni nziza kugira ngo muzigeho murebe course mwafata yazamura resume, kuko ubu ngubu ni igihe kigeze cyo kugira ngo twimproving ama skills yacu. Hakaba n'iyindi nakunze cyane yitwa tatsplus.com. iyi ngiyi ni y'abantu mushaka kuba mwa develop skills zitandukanye nka web designing. Hariho ibintu byinshi bya digital. Niba ngo niba ushaka kwiga gukora kwa website, kwiga ukuntu wa managing social media, kwiga ukuntu ushobora ukuntu wabikorera company, kwiga uburyo wakora PowerPoint presentations, utuntu nka turi. Harimo amakosa ari free, hakaba ndetse n'ayandi ushobora gukoresha mu buryo bwa business bwa buri munsi ku mafaranga make, amadolari 15. Hanyuma rero hakaza n'iyindi nayo yitwa open culture, nayo ikora nkazo. Hanyuma ikindi kintu cyo mu VIP mugomba kumenya, izi courses nimujya muri izi website konziberetse, amakosa amwe ni free, amakosi menshi uza kwiga wakwiga uyiga for free, hanyuma bakakwishyuza gusa certificate. Ni mukore research, mureba isi yacu iragenda, murebe skills dukeneye hano turajya. Nk'ubu ngubu iyo ntekereza courses nka digital marketing, ibintu nka digital communication, ibintu nka leadership. Ibyo ni ibintu, ni courses mbona mu gihe kiri imbere tuzakenera cyane. Nk'ubu ngubu maze iminsi nanjye niga ibintu bya digital marketing, kuko niho turagenda tugana. Ukuntu wafasha companies kuba zakora amanama kuri video conferencing. Hari ama skills akomeye. Hari indi skill natekereje ikomeye, kandi umuntu ushobora kurandeba ukora ibintu bya computer, uri umuhanga mu bintu bya digital marketing, cyangwa se niba uri umujene, mwebwe abajene, abavip b'abajene, nimutekereze ukuntu harimo abantu bafite amaduka kubera ibi bintu bya corona, bashobora kuba bagiye kwimura amaduka online. Hari course nabonye kuri tatsplus.com bakwigisha ukuntu washyira iduka online, ukuntu wakora iduka rya online, Shopify, ukuntu wakoresha iduka, wakoresha website yitwa shopify.com, ukaba wafasha umuntu gushyira iduka online, umuntu ukamuhindura nka Amazon. Ukinjira muri she VIP niba ari ku iduka ryitwa, hanyuma ukagenda ubona ibintu byose uko bipanze online. Ni igitangaza. Ibyo ni ibintu ushobora kwiga nko mu VIP, ni skill ushobora kudevelopinga, ugasanga wabikorera abantu uri, ugashira amaduka yabo online, ugafasha abantu gukora ibyo mu buryo bwa digital. Hari ama skills menshi. Ni mujye muri izi website, harimo ibintu byinshi wakwiga kandi byinshi ni free. Mwongere skills zanyu hama mubashe gukompitinga kuri market tugiye kujyamo. Aba VIP muzabishimira. Ni ukuri, God bless. Navuga ngo share this information, sharing iyi video